Hali gode no kinyo phula kwa mena YouTube channel tir pha no ya no mu thanya I edo hete log do ta se phu no awe yita te la thanya ni kami weda bule pata sa la tho chu tu ma tir pha ko mo no pata sa la le lu klu sha do ha tu plo tir pha ko mo no ta sa tir pha ina mo la ulo ta lo ko to de lo so da ta le ti ko la adu tho no awe ko sa bit bi kami weda US Canada tir pha mi no awe pamu pa he se wala ko khle ni awe ti ta tu pa o da le pa ke he malu ba ta pa ko ba o nyo ba no cha do pamu pa ti pha ni le khop lu ta na ta pho so ne po ra tu pa le khop lu ta na ta pho tu ti ko no do cha do le pamu pa ti ba le si ta ha lo so ne po ra ti pha ni di so le pa si ba le si ta ha lo ti ko ne pamu pa ma tho chu mo no awe sa sa le a ta si nya di ba le ka ba mam ni le mi do do tho chu mo na ti pha ni ya do ti kwan tu min tu mi duro ke ka nin tu le si ka shoba ta halo ke amo no awe ta chula na sa mi le si ni wata halo ke na si mi ke ha di ne awe na tho chu na ki ta lo mo no phe na tho awe da to tho chu high school kha ni no cha so le na te le tu le kle ka pa no cha so le na ri ka ma ma te mu ko ba go ni na ma ra si do du ya no na jua be da clubs de le chu no do du no ba khala peace club me ge ambassador club me ge me ba de halo kho ni ngai lu ko sport no na ko lu ko sport ba ka thu bo po ba ta ti phan ni awe na ta se ko to ni ke le lo mo no le na ka tho high school di do na tu le ta ha gor ge go dor ka ba ni phe no tho high school se ko to ni na ma se ta le na pa to go pu cha do le awe pa mi lu ba li le de me ge no wa le pha li ba ti pha go ni na ma se se no awe ti to le awe volunteer work ma na mi ma wa ni ke fi nya wa ta le ka su ya de ro ma nu le mo no awe bam nu khole pa mi ba kwa ni le pa mi tho we ra college ne ta khre ya do du no chi ta ma se ba ka scholarship ne pa sa ni do du pa ton do du pa mi ge lu kwe sport me ge awe pa mi maral community me ge ne pa mi to scholarship ne pa cha we ra ma ta di pha ni le pa background no wa le awe ma ra community a wo de a no ba khala ma chira di a ge lu kwe sport di a wa du amma di a sen ni awe de ge ni ba wa ra most likely ge ni ba scholarship food scholarship le talk khali go men mi wani partially pomu pa hele awe ko fa bit wi ni awe si mana le pa to phu do awe si ni aklo ji le ka support ba le ba khal ba ka talk khali na ki to ujba do awe di knowledge le ka guide pa no ba khal ba hi me germany le si ko ne awe di te se ba sam na ki po we pomu phu khwa di pha le pha do chi do college di pha ni ba so tho me so tho na no ba si nya wa da le pomu pa ta tu le po ga u pha anya mo no di to le pa su ta ba le ke pa ple do le si ni pa ta ha lo de ge go ne aku ta ni ba class ma lo ta su lo no awe pa me ma lo ra su ne ke we pa invest e pa future la pa invest lo ka cha ta lo mo no ba mnu ko le awe le ti ko sa bit bi pa ta ku ba ku se me ro ne pa ka chu mo chi ba lo no bo ni ne di do pa ke su ko ka lu kha kho ne pa ka pa chi ba lo le ta ni ko ne pa me flora chu pa me tho ba chu le a ri do pa ka ni ba ta ma lo ge lo no awe ne du te me yo oli lo ba ye te no ko lo pa san na ge ta sa le me ti nya ta le tho chu tu mu ba ti pha ne awe na zu le joy su no na zu le joy we da army me navy me marine me ne awe ta khata le su go do du na ke su ne na ni la le ji me bon me pwe hi kho me ge na me ka tho ge chu lo khi ne na ta khata ya u ba cha ta le na ta ba hi we da awe na ta ba da ro ji ba de ma a ko le GIB no cha da ne ni ba benefit do du mo no pa le do se nya a tho ni awe pe ka step ya ra ba kha le ba me le jwa tu ne ata ke bru ke fu a ta benefit de phan mo no ata de phan ni a ke ra pa kro se nya ha ba le tho chu ma de phan ni le ke su pa de le ke su ni te mi le awe am lu phot wa me a ke bru le chi ko se ko ke bru ne ka sa ko se ko le no me pu hi pu kho na ki ne a it over body ne awe ne ta ba da lo chi de yi ba no awe ne ke bru le dor ka ri ba ni awe pufa nya sala awe ero pata to di phani ke te du awe di nya sa so to ni du po ero fa ko de la mo basan na ki awe le tu sa ni mi ora te che du ora ta phita ma wi no tu phura ko ni po le tu ti ne sa su mu ti ko ni awe apato le ni si ko no awe ni awe ke kem lu la le tu su ro hi pu kho bu ko no te ka ri po le tho chu mu nga ti pha no no mi te chumulo no go ba na ki chumulo no mo pa go no le no pa ka lu go mo no de di solen kasunya ni na vid bale si pata hallo ba ge ho ni akira na kro ma lura mo no te mi le yite le ba ye ti chi wale si ta hallo mi ba mo
nagi wale si ta halon nagi alu pu lo ba sa pa mo pa du te ro thi ba ma lo wale si ni pa ta halon ne a khu ta do phe ta khwe ta ya u do pa sa to ni u class ma lun ta chu chu no zu ma lo ta khole ba to bin mwa ni le ma lo ne vocational trainee ja da le ti ko me gi no le bo ka me gi ta ti pha ni ala le a si ko lo to no ni to lo ba khole degree ba no a khu ta do di so le yi te so ne di so le pa ti chu mo che zu do pa zu ta pa che zu de ge wa ne a we phe ta khwe ta ya o kha ne hi ni ta khwe ta ya no chu mo le su go su to hi po kho po kha su nya go ne ta mu ta khu ko thele ta le ta pa ko thele a we ne a read do we no to no no ne no kwa o chi ya chi khu ro no pa ta to bo de tho bo du ne to tho ba khole le ba bo du ne ke ha ki we da ta wi ta yu khu lo mo pa te go o chi ko mo a khu ta ne cha to le a we de mi le te di pa ta to ni de bi ba na ki pa le lo pa le sek to do ta ku ba ku si ne phe tu o a we ra phe di ke teenager kha ne mi ta le read do khu ta tu ba khu ba che do tu le su sa mi pa ne to tu ta ku ba ku si mi ge tu ta pi ta ma mi ge de phai ne ke du ke pho ge da le po pa ka lu go do tu hi pho ko pho go a khu ta do phe ta khwe ta ya o ne hu hi ne no a khu ta ne ma lo ga da sek to ge cho ge de ge bo ri ha la tu mu to ko kla la ge ha su ta mu ta bor ge pa mu khu la ta de phai ne ka ma ha go tu ka thu la tu le kha su nya lo mo no te mi la ka ma ge di ba mi le fi ma tu bo tu soccer ge lo ko le tu mu to ko ja na ri de si ma ta de phai ne no na ki tin di doi te so si mi te do le si ta ha lo ba ne ma lo ni ta a no we do su ki le tu pa ka lu go no ta blo ko di na de le tu pa ta mu khai tu ko share tu ko like or tu ko comment no le ki ka ma ro ta mu go no ta